Anak petok lilis di para di tujuannya yon. Dobor nas tong malas toro. Yang kondisinya beda na godang strop pilok. Asap diberi ngejodoh lamu bapak paran di ngejodoh nanu. Gabi yang lalu. Sama nagsalunod bang ada ito para orasan. Disodohani sa luhuk na buru ni Bonani Hasutong, buru bere ibabere rap dohot simbato ni buru. Luluan nahu hormati kami. Dihamuna sa luhuk na razani hula-hula namin tulang namin. Aparatongo di obason dung nakabahin na tulang totalang nabidak tulungan na gorangon. Jana patuhuhon kinagabena titir doi tutumara sakat tunamar nono. Osa na pasu-pasu na balik ka doon. Di jalo na tulangon at dorang di goluna. Marahiti-hiti hagabiyo na pinasaha ini bata. Alay dihamon at kasalhub na katulang namin huwabaragi huwamadok. Natulangon nasa namin doon, natulang namin. Asa solak suhari beribuan. Ulak tuho akan ang panahit na hitong. Diyan na po manyan. Songon hatayin na tuwa-tuwain na madok. Asa tiyolo ay nisubur gadzang ay ibontar. Tungkol ni Batama di sa duhong na pinaparingat natulangon. Si gadzang umur terlumuhi ma si torop pinopar duduk. Jadi hamu nak kadi hamu kami akay anak pomu pinga rubuk dulu bulungnya torop mahamu selalu nahula-hula kami nangihut mana kami nang borumuna dasong lima kadi hamu kata tulang nami selalu mahamu nang berdohi kami dinongroh kami jong-jong selalu akay anak pomu di togu nyara mono ima dinalawa medasi natulang nasa rimedlo. Pwede namin asa horta singay natutunat tulang naksor rimedlo. Hirok na tua-tua siatur mula-mula siatur mula tompak. Baik mati kami aman godang mula-mula nas paduma tubot tak sopak. Habis. Ayo tidak saya jumbo mama somba pakai anak konda tu budak-budak na sorry dari hamu akan tulang kami tupe kalau tang mama somba rohani akan anak komu maka petok kamu tulang do tulang labok mabusung-busung di nabi cakung kamu di hember kamu mahorong kuhinanion di harolin hayak kasadun akan anak komu maka tulang jadi perintah kami asal auhan orang bahula-hula namin benda musik naho perkusik negara ini benda
pangaran. Kadok dahil nang inatan na tuwa ng kaparo-baro po binang marujong mulo diari ng salpuin jalan nga di baga sa tingko dinakong imatanyari diari nauli di bulan ng kano dito ang marke ngayon di babantar ho kamu tuwa na lolo sahat tuli sa nawelo marhite sangkul marata ng pinatukamuna taringon di buah-buah nong gabi na tuwa-tuwa mangihutog jujur ngulo nong sinahahap mo na nakiningan tari damay dison nadok takaswi na hami bulong rata asa mangido may tuwa mata na martua dari mata bertad na masama na dia bersibatu lusong dalan horhoron ni ulat muna di bawah sasadarion asa tiko may giring-gir bulong ay rata-rata sudi hata pangiduan naro sa pasatong nakanamar hulong iraw Tuhan mo sa pasong tumang-abata na bertuwa di data kulit kami lang sorang si dijuang asa lomak na si dijuang lomak sa binabuan horas mahamu na tinggal di huta ipas-ipas manangak ka na di pangarap Tuhan bison emenabir naho di bagasan apang na bersuhi apang nawapat dohonon namin ma asa pirma poki dahul bahu malpat sa mautan pirma tabi niya mo sa luhun na buwan ang ihasuton Bajalo panggabian gubangkop ng akapanhorasan. Mereka di buah-buah deso. Lima songon ema sapur dia pangi. Lima dalam ururhon. Di pertuang di dayanang nasa sari batuan. Asa doron nabe madi hamu paparan na saluhna. Asa balagat yang di rumah na ubal jat yang isopo. Bungal gabi sari batuan dan tua-tuan. Pangiruan ni hami kita namar dongan tubuh. So gabian mahamu akan au kosong. Jadi nuai piana di patu pahamu tu dison. Uning-uning namora pateri daun las rohamuna. ABP pangilun ade batar terani abak padenani. Asa sial tur mula-mula sial tur mula topa. Nako di batu dulu manatap tu tau toba. Asimar wahai Tuhan manumpak batuhan Jehovah. Padamang manihami kuntang mula-mula. Pada muda bang matu kontak sombang. Hari haduan dipujian dengan tuan-tuan nanyon angkian gabe das horas di paparan dengan tuan bojalan nasi dapat semasuk sa debata dikicang hagabi dengan tuan-tuan nanyon asong gabe paparan anak-anak poso jana sigat jangbur bada bang ma amak padenane godang dehane sitoro pinopari au mal ho mapoto au bantu si babala
si tiro-tiro takas mahitaw masih peri-perinya anak pendenani asa sulu sa natubaktian mengasahat wadu si hemi kurang gauran yang mana itu tenang asa sahat habis alun na barang itu pakai biar tahorasan benda mana di hami asahatan ini sepeda muda emang nanti si tia-tia
kesempatan Tuhan tulang muna takbulon. Lulu bulon, bulon na pinasangapan, luluan nila sa madua. Disojong-jong dohami, siap mo na tulang imamarkat tulang robot, imamarkat takbulon. Iya. Nasya silit kalang. Ima na marsyalan na dito. Nang jumulo, di alat wata, imay dobere namyong, di hari-hari laksaku. Di sialani, diamu, raja pemurung nami, markas magigkat. Jalan na turun dohami, markas kita. Ima atas meninggalnya, di daerah ini. Di diamu pinopari bedekon, seluk na hamu, hopukku. Ramuk kita gabung nang leise tulang rolong muna tapu bulu. Jadi om aslina, perok kamu sokur, asal ada muna hami, oma nawalak buru siregar. Jalan tinggal kami di Silibat Kabupaten Toba. Jadi begitu dibawa lagi kurang tuari, rot jual mulai restoran, moding be muna sebarang borong ini. Itu mengatusi dua. Jalan motor predator. Ikorodo di sini tuh. Jadi asa bermanfaat pada asa terdamu nama imahami bapak tuh. Jadi na postoro aku dia mau ke popuk aku. Martam yang nama mulu mahamuna. Ala lu ditinggal hon di kota ini sangat berparah. Lolo anda pinasangapan. Hubungan tasbiroha. Apalagi partikiaran itu dari nauni di bulan Maringganon. Rohani apalagi tikion hula-hula tulang muna. Karo siap tahu setorang. Makarobi ulang nani, ulang mu. Parmod bini ikoto namin o sori maduaon. Perjuangan di bawah bau Tuhan muna na dado namin na jeb na lolo na humasan ng abihan. Sao ito kajang. Ang batok pupuk dari tutik biang. Upat kurok sa dua ibo doktor. Sampai marumur wano pinutong tao. Wali bulisara ada tulang. Mangon tak tolong mau. Iya bagus. Mau diate mari Tuhan. Mararak narkon. Parpahopus yan anak. Parpahopus yan po. Satu nomor nini. Satu nomor nol. Raja nami pagkulok ko nakit sa sabi nito. Takas ka sa kong nabilaw na bunga na nabilaw at kami nakahawang matihan. Kaparanya ang mandok ko. Lok sa buhay mo dok ko. Ibig baga sa pasahiton na direksi na sa marunong o magpulang tao. Takas din konso. Marunong o magpulang tao na pasahiton. Iya ka na sa sikada sa kong nalagsak mo hakiman dok ko sa ulat pula. Ino na namin ng patorang sa takas na yung marunong nagwaro pulang ngayon. Yung ko sa ulat pula. Okay? Ang kabila sa sipan. Ino na upabuat mo ang ulat kerasanan o ang ulat surga. Dari Burtoro mau natin mga pasaharuan at robat kalibata. Apalagi partikianom matutu. Iba perborhat di bawah namin na ulibulunod. Paborhatot ang penadian na napasagot ini. Ang dia matuturi hamuna kan sudah paparanga. Amo tak kanungan muna sumpang di dalam hamuna. Alatak kaso mo hubere kayo mo hindi sa ilang lugar di perborhat mo daw kulok sorbo doon. Terus kalau aku di hamuna. Aku tulongnya kau ditambah mari hamna kalau kenalaikan. Atas itu juga lupa. Bergabah di rumah ini bergabah di sopo. Nunggagabe mo doko. Bergabah hamna sa nungga paparan. Kata seperti dia lo kan duduk ko hamna paparan. Kalau saya udah uji ketemu mo doko. Lo tapi sa nuhut na saya suatu iyo kamu pakai para nanti. Oh sebenarnya anak tuh hopong tuh perumai dopo tujuan nero sama ada hukam ya muna asap dorong kamu macam sundari dorong kamu dari mana tuh asap itu kudu itu berita kuliah lu mengalahkan dia udah botak persawian So, baik kamu yang permusik kami godang mula-mula godang sahur matua
Kodang sampai-sampai asal kami mana perulus tua kaya iya bere kami baik kamu amang perung kasbar baik kamu kodang mengaliat padahal kodang mengaliat kodang sampai baik kamu yang bro permisi kami tulak tapi bulus sa ulinak kajayda. Ima ninalao pasah ulus na kami dito. Tupinompar ni iwerekon. Jadi sudah nabi dihamuna seluruh na kapinaptar iwerekon. Ulang manyan berek kamu siap dosa. Alay berek kamu mah siap dosa nami diharoro nami ima ninalaho pamereng bakken di berek kamu. Tuk sumonipe na boy para kami balas marohan kay muna las marohan ko muna. Jadi si bahasa nami ulus tua muna pinopar di liwere nami siap tulak tapulun sadama sok sumoninak tulak pajaitan sadama to gawe tulak gawe. Jadi kamu mah ngatur hok di sema hasatan na sadama to anakna sadama tumuru Roma mura nami. Nah, mengarah dari kamu, nunggu asal jalohani pusing kami. Gak betul lah, nunggu mengarah dari kami tulah. Jadi dia mau apa pusing kami? Kami. Anak naik pasal bulus kami, tuh dokter ini bareng kami oh. Gak tahu aja pusing dokter.
Raja Nami dia kahata dia kapoda di paparan ini tua-tua las dibuat tamu namar ludu si puri tadi anggiak matutu sarapannya tua-tua untuk si butong-butong kulak si puri tadi asarawan nami rasawannya tua-tua asa bagot na marhalto kanya gata di Robayan horas mahami Raja Nami na mangaton tubuh sikap nihamu na mga lehon pasti harus sadari ang Raja Nami kaya kamu ulos si gajang rabu dos setorop rabu yan akon niya tuoton ang giyak matudulonon Raja Nami isahapot tuhata na bata ditangyang muna mangulos si badan mangulos sa tordi ipaparan ni dainang ng marujung maluon asarong nami Raja Nami sa mga tua-tua asa mardak ka jabi-jabi mardak ka rapat liwu bukulan pasu-pasu mo na Raja Nami saya sahip matong di bait Tuhan kalay Raja Nami roro hamid termasuk bahamu ilok na tua-tua tak sudah puluh naksakot ang bapalia tumpet ang amar sabba nasari Raja Nami asmar baramuna lasmar hanito di muna sumoni mata siap kami nasumoni di hamu permusik nami ang norak mahami manomba hula-hula nami bayan mazamang kondang dia si bulu-bulu ni gabi na gabi
tulang nami siagian doa tulang rawut. Jadi modal perlu doa dimulai tak ada waktu buku dari kau asal masih pasang apa doanya teh ya betul lah sama di dah urusan lima di faktuan ni dimotongkan soal ulos kecak rabu bodangna 10 tahun perjalanan Buat itu do paparan ni dimotongkan ya betul lah tadi. Ibu takut. Kalau hujan ko sale lumon, dia kados niroa di paparan dia kena buruk kaya ibu takut. Aumbe sangat saludo. Hujan dekat-dekat do saluruna, kamu na saluruna paparan ni ibu takut. Angki apa? Di par tuan ni ibu takut. Manang dibudi ibu takut masalah. Pura siang hamil tulang muna siang kita botong asa tujuan narong gabi unang marisuang akah pura niya kana tuan tade tersongoni ma sama pura itu dua ma ulos ma kamu ma mengatur kemudian sangat tanda ma somoni ma kami matu bere nami siagia kamu ma mengatur so ate Gabi tulang tadi. dari permusik pura nami sama pasangan ulos. Iya, jadi Bandarong Bajo nau baptisi. Tadi atau sehari baru benar los taulan tumbang sama usul.
sama dia ulinya. Kalau tumpe orang dengan urusan satu laksian. Bah, timbal gambar orang mana baca kasus satu lang muna sa iya natin. Gabi itu lang, gabi. Yun na tua-tua, si sa Opama, walang pangarahon na. Mula tuk sa ulit, pemulas na ulit, iba sa tulak sa iya, ito ako sa luna, bumpanan mo doktor. Sa tuhatra ba na basa ito sa luna, kapasok-pasok na. Sa luna sa ito bagtayan. Bunga, pasangan tami, kawan adat sa namin, tulang siya iya. Sa sulun, may na horas-horas, jasa sahab may na tubang galian. Soalnya mah hasatan yang kata siap tulak sekian. Bahagia betul lah. Nabi yang korban si benom nami do dak sedia. Alelah holong satu hot di reko murah nami. Di pasangan kamu kata nauli. Tidak kamu ulos kita rabu do ulos nagajang. Raja nami, raja ni hula-hula. Karena mangarui sangat muna raja nami. Anggiat matutu di bagasa tikyon. Mangulosi badan, mangulosi todi di paparan ni dainang nagperjolo marujung moluhon. Asa takon na tua-tua maraja nami sorang nami. Asa baliyo mapagabe tumatapos si taduan. Arik tamat tong gawe na marhula-hula baru takas tetok kita masih paroluan. Asa manggula men na pangula to homay di rondang imulan. Pasu-pasu munera raja nami pada umara matong di paparan niya tutuan marsudut-sudut. Alay raja nami tupe isap sabutul lan yan raja nami raja ni tulang siagian panakuhon nami dah mutu jabu. Alaya pada di kasat tikyon tupe di alamanor raja nami rohami masomba lasomoni diadat ni dopung na parjolo ima dopung mariot doli raja nami di hata huwasi penak kaning raja nami ngau patolas kami salhuna tupe di sokai masomba tuhamu tulang nami siagian ulima las marhani badan las marhatan dimulai nami. Gawe masalah horas tak sudat puluh tak sakot anggota lia tak sudat raja nami nak penon nami na sosadia las somonido dihamu las somonido japar juhut raja nami di santo bahasa hatam nami tu hamuna las somoni mari hamu pada nami asa borat Tuhan madabor tok hula-hula nami tulang nami siagian pandamang majomang kontak na partusi.
Jadi pada teman ini namun di masa umumnya Tuhan ini saya Tuhan sama nama pasangan kesaluna pasu-pasuna Tuhan hebat itu. saat surga saat botean nunga barujung dulauta setulak sebagian dor tulak 5 juta anjir mbak di luar negara selalu namanya toktong di pasu-pasu Tuhan Hebat itu. soalnya mah asa atasan hame buhari kita pasangan mana dua ada asa hata dua sumanang mana ada. Si berita terima tulang nami si tijak, puna tulang nami si tijak. Das disam mahamura janami pasahaton atau nauni atau